Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Qué cabrón, Que conduce un tractor amarillo. Porque según terminen 15 pilotos, habrá que salir como una especie un tractor. Regar la parte superior, la parte superior es donde tenga que regar el tractor amarillo. Aquel se abandonó. No, non vai. Vai lì, oh, vai lì. Qué cabrón, qué cabrón, salto, salto. Ey, tractorista. Suben de pé. Otro tractor, fuga. Ahí va, qué cabrón, tío. Cuidado, cuidado. Ahí ven. Eu xa saquei a foto con él. Ahora cando vexe na tele dice que cabrón é. Ai, no, pero o tío está quitando nos pequenos por onde entra. O tío é un puto fenómeno, está cuadrado. Está cuadrado, ten que ter un físico. É bo chaval, eu vese bo home, vese É bo. máis, está se fijando en cada punto do circuito, por onde entra. É o seu traballo, chaval, é o seu traballo. Para vese bo. No se ve. O viejo falou de puta madre. Aí ven, este é un puto crack. O rollo que dá a primeira volta como a última. Eu disse que vou fazer.